tafa la langi no mau mai si fonga ma le tutua le tatou tu e pile nei vai nga on le tai ao ia e fatala fatu i nei fana wa onga le fo i wa alausu wa fo i le amtelia i wa onga le nei tai ao ma lo le usu good morning o a mai o le tai ao a me fo i tatou le au fai ngā luenga ia na wa usu le tai ao ia o le vavenga le me fo i le lo usu ane i ki kilo angi pulane o fonga o ki kilo ko le mala malama o le vavenga mua na le tua fai le ola ma le soifu le tangata o le ala ni le tai au te tiro atu o na vai la langi a fai te ala ifo ia ai le o fasiki ai le o seki o lona winga e tau ona fai sina u talo a fai la voi le o seki te talo o fatasi le ma ngā luenga lona winga o e mai lona winga tau ona e anga ili fane mai inu sau i puvai o le whamanatu na e le ngalo e le misi la o whamanatu na mo tantou inu sau i puvai mafana fana aua nei e whape kia lei fo ingulu vai eisa o le mafile na leisi vahenga alai furkai au vai eisa vai sua malie o le ti vevela ia ai o la uila na whamanatu e le muta e le mate whamanatu ta ua na vai se i puvai mafana fana i tau mafa i le tai au whakoa e alangia o manga e pupu oi usoe e ke pupu mo se vai ane ale whaafunga le tātu tinu ia e whabena on fulu mo o loa ia on batulo le ma le vai na i tau mafa le vai mawhana whana pe a whaila i eise tipolo te tau i eise tipolo se tasi te tonu o na i tau mafa lea a uma ia ke mi fo nga laua pupuna se tulo ia li tipo tiwila ia wala i puti kofi le tai au po se vai vela mafana vai mafana a o le fa manatu na o se le tai oi o le vai ngaleu te failo atu pe tai uma e le sui ala tau to le tai uma o suane le tai au ipu vai mafana lima se lau mililita ia o le iputi apa po le ala vale puti ia tumu le ipu na inu vai sau vai mafana fana vai uli ia be ona ufa no fa ya tu telo tato tano anga tai o ta ole vaenga le ia if so ani le lu tino o le na ta oto malo loi tu la pe valo ia pe la no foi le la wa mo mia le vaenga na tau ina to ki lini ma fa ma mai le system ia po tato tino a ole i tau mafa se me ai po le alava i le teimile fato ai usu mai ai le tai au e wila fatala vatu ya ila tolo fa benal fa formai mo to malawa le tai au ma lo usu ma lo foi ia le nga lulu ila tolo le mai anga luenga safe nga ye le po no po ya mai tau foi le fisuisu ya fo yo winga le tau o le no wa vai atu le tau stimuluma ona fa fonga le tatu le ponti le tau ano vai atu le tau nei o lo ye nei fo tuanga ya i lo longa matimunga ya no winga e ta ua te la lo fa malusia fo ile o fo tuanga nei ya polo sta i o fo tuanga nei ma le official vai tau o le vanga pitilian taua o le tau sisia o lo soifua maloloina awa a fesuia i me foi wing o le tau ia wo fakasilo le maka ko ka penganga foi le o le soifua maloloina awa saula ia timu ngama mafa ua fa pena foi o le tafele te lo vai o le me mautino le apala palale sua vai o le mea la tātou e whai ma le tātou ngā luenga o le whaapuna le lei o le sua vai i o na wha ma whanawhana lea ma le mautinoa o la ua whapena o na wha maina le nā sua vai o na o lea o le ai fo i le palapala o le a feifiloi e le sua vai ia ma le leisia vai ngā tāua o le vaitimu whaapale le vaitimu mai fautua ina ia le whaapuna o le vaitimu e uia o le vai mama o le winga o le whamtelanga awa ele sau le vaitimu haru sao tono o lau i puti e sa o na alu le lunga o le faa o la foi o le apole fale ia mana tua foi la me o apole fale ia o le ele lai o le ele ia le isi vaenga ia e foi te mi o mai ia me o mangu fele le foi ia tu o lunga fai ia la ko fai la ko o ri lunga o le mena la wali ia mangu fele le ia fele le solo ia fai la ko kala mala ko o amala ko kingi mala ko kama ia tu lunga apo fale fai sina la ko koma ia me vole sina la to te pa ala to tala no ai foi ia ona to fa va le ama tu la
ia o le ne sautu le palapala sautu lunga le lau palapala vai o ka se le mafofau ngai mangulele tulo le lunga apo le fale apo le fale le to ulu le timu ia ne saulo le fa pale inga nga mai ia le vai na ru tono tangi e sau eti inu ale va manatu le na mo tatou ia o le vai le suava timu ia fa puna le suava timu ina ia mautinoa ia o lo seifu malolo ina tatou ta fitu minuta le tona tale o le tu live fitu tale fitu o tatou telefou i lo no wa i fa sala lawina aua ne ngalo e umalo tatou telefou ia tatou telefou le tatou fa so tala tu lo tatou leina ia mali ia o to fin ngalo ia le o te mine te so tai mai mai vili mai ai tatou proclame o talo fa sa mo ia ai o le mai o tatou telefou ia tatou telefou te isi foi le ia fa so lo tini so tatou proclame ia i lunga o wala leo o le 2AP o fa ona fa fonga mai ai ia le ngata o lunga o le tatou ala leo nei le tatou iwa tasi matasi iwa dua tesi tasi o fitu tesi mai fa ia lo mfai fo yon mai moma fa fonga mai lunga o le tatou YouTube channel fa pena fo le tatou Facebook live time nei ia le ngata na ia o isi vai ngata uala va e aona e silfia ia o le tulanga fo le tuntai o tatou li potio le tau ia mai le official vai tau stay me le term mau au le tatou pase antu sin tatou musika ia sai foi tatou tanoanga ia o le afa bena ona so antoi ma tatou telefou i le tai o le tula e fitu manuia tele le anga mai inga ruenga mai se o le molino lai fana wa on tautuane tautona ane na upisi la tele ia baba le ia le tulanga fo i le saunga le mu ina e meane ua toi a fiane seisi ia o le ua anga mai o fo i la amtali o ngā luenga o na nei tai o mai soa o ngā ale whanau. Was
Looking for the best ingredients to make your family meals extra special? Choose Manaya Family's Favorite. From cooking oil to mushrooms, canned tomatoes, fruit cocktail, peaches, kidney beans, vermicelli, beetroot, and more, Manaya brings the finest quality to your kitchen. Exclusively distributed by Chanmal Company Limited, Manaya products are trusted and loved by families everywhere. Make every meal a delight with Manaya. Manaya, family's favorite. Available now at a store near you. Whaapaponga I talafou le tu'eipi I lunga o anala leo 5 wha o amo, wha mo tasi o fitu tesi ma le wha, iwa tasi tesi ma le tasi, ma le wha mo iwa lua tesi ma le tasi. Ma lunga o le sino mai moa I lunga o le tu'eipi Facebook page, ma le ala ata le malo o le TV iwa, le si whaponga o Samoa, le tu'eipi. Talafalava o talafou mo le nei tūlā. Wa matauina le aafia tele o le tātou watunu u le motusia o le elitise, I le tele o taimi, ai mai se lava I ainga o kamupani ma pisinisi, whaapenale ma malu o le atunuu, pala asona nafi na tuuina aloa ia mai ai le saunuanga whaapitoa le tamaitai pahalemia, fia mena o mi mata afa, le whaamala malamaina le malo le nei mata upu, ma sa ia whaailoai, o loo whaawa wina peanga luenga al whaala potspotonga, I le whaaleleo tūlanga umai se tūlanga whaanatinati, ira ia fo ia whaafitau li o loo whea ngai male atunuu. O mafua anga nei. O le whaale tonu ai o se vaenga o laina e le tise malolosi le ele o le underground cable. O loo te oto amata mai le whaleafi I fianga ma hanga I atu I le whaleafi I fuluasou. Nā lai o na motusia le elitise I le motu ato upolu. I le asolos furtolu o Februari. O le isi vaenga o le laina elitise lava le nei na toe whale tonu. I le asolos furlima o Februari. Na toe motusia ai foi le elitise mo le motu ato upolu. Ma na whaatino ina iai ngā duenga whale leia I le alavaso. O le lona lua mafuanga o le lolowa o le tau. O afianga o le tau. I savili mati munga mamafa. I le asoiva o mati. Na afia tele ai le au nanga I vaenga nari ai mai ai. E le ngata I le whaleanga ina o pou mo li elitise. Ai whape fo I laina elitise malo losi le awala. Whape maota malawa. Ai le ngata I lea. Ai ole mafuli iai o la au I lunga o laina. Ma avea ma vaenga tele na motu si ai le elitise I le tatou watunu atoa. O le vaenga lona tolu. O le aso sifururima o mati. Na whaamawina ai le whaale tonu. O nisi o afi elitise autu e tolu. O lo ngaosi ai le elitise. O lo tu ina atu I le tatou watunu. Ma o nisi o afi e au fiai. Le afi numera tasi I fianga e 5 megawati lano maalosi. Mai o se whale tonu I le vaenga autu e whesoasoani tele I le afi po le piston o le afi numera tasi I fianga. Mai masalo o le vāru sefulu I le sefulu lua masina e tali ai le totonga awa ele o se tūlanga whaingofie o na saili. O le afi numera fitu I taunga manono. O le afi fo I alu I le swau mai tolu mekewati I alona malosi. Mai o se whale tonu I le totonga o le afi le nei po le turbo charger. E whesosoani tele I le ngausia o le editise. Mai tusa ma le whawa I aso e whaalele ai. O le tatou wafi lona tolu o le numero tasi lea I tailefanga. O le editise lea maua mai le swavai e lua me ke wati lona malosi. Ma o le afi lea ua whailo mai. Ua whale tonu se vaenga o le bearing. O lo o whawhaingofia I nai le taavilinga o pepea
mo le ngausia o le tise mai e mo mia le tolu masina e fatino ina ai le ngaluenga fale leia ina ia toe pafoisia i stulanga le lei ato toa. O whaale tonu nei le au nanga wa ave ese ai le se fulu me kawati o le malo si anga o le tise sa masani o ne si ti ai le au nanga ma wa ave ema mafu anga tele wa whaatino ina i le tato whaala putuputonga le EPC le fuafuanga lo whaatino ina nei mo le whaasoa soaina o le malo si anga whaele tise o loo ngā whatiele nei taimi. Ia o ngā luenga e fo iai e whawhita uli nei o le nau ta inga lava ina ia fo ia ma toe whale leia le au nanga malo si anga whale tise le tunu ma ua ngā lue ai nei le malo ma le EPC i vaenga nei mua o afi ele tise whawhai ngā luenga ina pe haya e 5 mo le taimi nei o loo whamoe e taunu mai afi ele tise mo le whawhai ngā luenga ina po le haya mo le nei taimi ina ia whesosoani i le ele tise tu ina atu mo le motu i upolu e tusa ma le 5 megawati le malo si anga e ngausi mai e afi nei e 5 ma o le aso 5 o e aperila o le atau nuu mai ai i le atunu o le lona lua o fuafuanga o afi ele tise fou ua iai le fuafuanga le malo e whatauina mai ni afi ele tise fou se lua e wha megawata lona malosi mai le company o le HNAC i Saina ma e whamoemoe e taunu mai a au kuso o le tausanga nei. Ia o ngā luenga whaaleleia o afi ele tise o lo o whaauawina pea ngā luenga whaaleleia mo afi ele tise numero 5 i tanu ngā manono ia ma le afi numero tasi i taelewhanga ina ia toe whaupopo ai le malosianga e 5 megawati pe amai a ia ngā luenga. O se whaupopo ina o le malosianga whafawina po le renewable energy. O le asitia le au nanga maua mai i malosianga whafawina ma o le masina o te sema o le tausanga nei o lo whamoemoe te tala alo i aile au nanga o le malosianga whafawina mai le la po le solar farm. E maua mai ei se isi whaupoponga o le malosianga whaeritise e se fulu megawati whaatasi ai mamaa o le battery storage tala whengai e mawhai o na whawhanga i ai le malosianga mai le la ma si iti ai i le 20% le malosianga tau elitise o le a whaupopo i le elitise ngaosi mo le tātou atunu. O lo tu maupea le nau ta inga le malo e te wala atu le EPC e si itia ma whaalau tele le malosianga ina i mauti noa le lei ato atoa ma le whaatua tuaina o le au nanga mo sa mo e temi uma. Wa mata wina lava le si itia o le elitise mo umia po le elitise whaongai ne le tātou watunu o i le lua tausanga o tuanai ma ngā luenga wa whaailo. O le afiso so ani tele fo i aile nei whaafi tau le mai le toe whaona tula i mai i le lumanai. O le tatala ino se ta iala e 5 ta ita ina ai le ilo ino le whaatinonga o ngā luenga le whaamasinonga o whanua maswafa. E ta ua tele le whaatinonga o ngā luenga a whaamasino o le whaamasinonga o whanua maswafa. O se urua i taimi le nei wa whaatino ai le nei whainga, ma o se vaenga ta ua e ilo ai le whaatinonga le tangata whainga luenga. O le anganga au tu o le ta iala, ia awan i eise wha ai tu au, pe ma salomia e le au sia le whaamasinonga o whanua maswafa le lato whaatinonga i le mawalunga te tau o na iai. Wa mai tauina e le ofisa o whaamasinonga, o le tumutumu o tangatai o ofisa o whaamasinonga i le ngatau savai i tua sivi, ai whapea fo i mulinuu. O la tau wolo anga iatu i le whaamasinonga o whanua maswafa. E peo na saunua ai le ofisa sile mtanga luenga o whaamasinonga papali i John Taimalelangi. O le upumoni o se uro i teimine wa whatulanga mai ai se tūlanga whapea. Wa ele nā malelaina tātou umalava e ngā rurue.
ia i level taimi ilo ilo e whatinongo ngā luenga. Ia po le leid whatinongo ngā luenga le tangata whai ngā luenga. Ia po iei fo ini whaale tonu. Ia mamau ai tūlanga e tau ai o na toe fotua i lea ngā ili lumanai. Ai me se ai po awaenga e mo mia. O lea lafa toa whatino lea ta ia le tono tatu whamsinonga o whanua maswafa. Lea wa whata oto ai se whawa. Wa manino ai se ta iana. E whatino ai le iloilonga. Ma o le manatu au tū lava ma le anganga au tū ato lea i awai ne i eise tūlanga o le whai tū au. Ma i awa ne i eise tūlanga e masalo mia ai. E le o au sia e le whaamsinonga o whanua maswafa le lato whaatinonga. E le mawalunga e tatau o na iai. Wa e pea no tō sirfia yaso uma, taia uma i ne tato whamsinonga i nei mulino uma tua sivi. Ia e tō mutumu ale atunu. A tō tele o lea tō mutumu ale atunu. O i lava le tato whamsinonga o whanua maswafa. Ia wa mai tauina foi, ia ni whaafitau ni foi sa whea ngai mai tele o nātou sanga. I le whaatinonga o ngā ruenga whaamasino. Ai me se ai le fesilingia foi le atunu u le amiotonu. Ia malitulanga e ta oto le iai le sailinga o le amiotonu o le ta upoe ngai me le whaamasinonga. O le talaina lea o se whaavaa po se taiala. E lima taitaina ai le iloiloina o le whaatinonga o ngā ruenga a whaamasino o le whaamasinonga o whanua maswafa. O le nei whaamaite sa tō wha iai le awhionga i le presidene ma le komisi o whaamasinonga o whanua maswafa. Ina ia lima taitaina ai mamata i tuwai le whaatinonga o le ngā ruenga. Ai tā ua foi, wa a umana whaatino le whaatinonga le iloilonga. O nei loa le o vaenga o lo vai ai le whaatinonga le whaamasino ma le whaamasino. I on toi wama ai le nisi tūlanga toi whaalele ia atili ai. Ai le ngata i lea, o lea ngā foi o le iloilonga le o whaatinonga o ngā ruenga. I le tūlanga i lea ngā ilunga. I le career path foi le o whaamasino. Ia wale anga ia tuilunga isi foi avanoa ie avanoa mailunga i le whaanga solongo tiute whaamasino. Papali i John Tai Malelangi, Officer Sili, matanga luenga o whaamasinonga. Ua mai a whaasoa ina nei ta awale eletise sa whaonga ina le whonutanga whaarulunga o te itai o malo le taupulenga. E peo na tuina atu e whaonga ina matanga luenga. Mapulenga ese le tātou malo. O nei ta awale eletise e awhia e ta awale laiti SUVs, vans mapiki apo, sa awina mai la lopoloketi wa whaingoina o le Climate Action Pathways for Island Transport. Whaatupeina le malo Iapani, awala mai le whaalaputuputonga malo au whaatasi le UNDP. O le sini au tu, ia whaanatinati le whaaititi o le puaina o kasa kāponi mai whila ua inga le lau ele manisami. O kasa kāponi puaina mai ta awale afi ma waa e whaongaina ai suau. O loo a whai nai le o sone, lea o loo iai mauala au sai ni tisi, o le mafu anga o ngaonga lea o loo whaatupula iai le vivela o le lalolangi, ma mafu ai suinga o le tau. E lai titi Samoa ma le a whai o kasa kāponi e po inatu, pe tai e tā ua le ngā lulu whaatasi ma tau la mua tunu o le Pasifika, e le whai titi o kasa kāponi e po inatu, i le o sone le lalolangi. O tala mai le Pasifika, e lua se lau le a whai o ofu o le tōni ngā fōua le ofisa whare pui le atunu o Vanuatu. Sa whai mea lo whai le malo saina, e tawalatu le ampasa saina e te tonu o Vanuatu. O nei ofu e lata le miliona lo na taua o whai. O le tōni ngā fōu, o le atufa ina i la uma o le whare pui Vanuatu, ina ia la e le au whai ngā wenga. Ta ua e le whaatonu o le whaamisinonga Vanuatu, Arthur Whairua, wa atili whaatupura ia ele maalosi o le whainga paanga le malo Vanuatu masaina. E pei o na amata ili nei whainga paanga me le tausanga e awhi iwe se lau walulua, ina ua asia le pāle mia mua Vanuatu le nā vaitau, Father Walter Ligini, i lana sia singa i Beijing. Mai le taimi sa whaamawina ili nei whainga paanga, ua tele so o se vaenga o Vanuatu, ua mawhai o na manuia, ona ole fisoasoani le malo saina. Tala mai tonga, ele i alo le whaamatalanga le ampasa le malo Iapani i tonga. Ile na whautuanga sa atu ina atu le whunutanga o lo awai umaile silia ma le lua se lau tangata whai ngā luenga o tonga. E au fiai ma amapasa ma kone sula o paanga le malo tonga. Ile whunutanga o le tuitala noa ino le whaalilei o le tamau a ingo tonga.
o le fautuanga le ampasa o Iapani. E patino lava le whaalelei o le atina e o le atunuu, i le malo maona tangata nuu, ai o le ngā ruenga ana paanga, o le tuina atu le ofiso swani, pe a whai e whaamalieina uma vaenga, o loo mana o miai se fiso swani ua tālo sanga atuai. Ina ngaki hi sao o le amapasa le o le malo Iapani tonga, sa ia ta ua e tupu maola le tamau ainga, pe a whai ai le lei o na whaonga ina tatau uma fiso swani, o loo au wala mai ana paanga, ma e whautua ina i fo i le malo tonga, a whai e mana o miona tu maupea ma solunga le lei le tamau ainga o le atunuu, e tatau i le malo, o na sila i awala e whaasau ina ai le se leni, ma maua i fo i se leni, whaatasi ai ma le tu ina ato le langolango i bisinisi tu maoti, ina ia awa ne ia ise nau ta ingo tingata, e fia malanga ese, e ngā lulue i atunu i fafo. Talafona, manu e tele fi au mga luengo le yaso. Whaafafonga i talafonga le 2AP i lunga o anala leo 5 wha o amo, wha mo tasi o fitu tesi malifaa, iba tasi tesi malitasi, malifaa mo iba lua tesi malitasi, malunga o le sino e, mai ngoa iai i lunga o le 2AP Facebook page, palahala ata le malo le TV iba, le silfafonga o Samoa, le 2AP. Looking for the best ingredients to make your family meals extra special? Choose Manaya Family's Favorite. From cooking oil to mushrooms, canned tomatoes, fruit cocktail, peaches, kidney beans, vermicelli, beetroot, and more, Manaya brings the finest quality to your kitchen. Exclusively distributed by Chanma Company Limited, Manaya products are trusted and loved by families everywhere. Make every meal a delight with Manaya. Manaya, family's favorite. Available now at a store near you.
whawhiwhianga mai le sunga vani te loa ia me sei o le tamatai atu te loa ia i le pesera na alanga na toki lau alofa na whakadali le te mila wanti le ua lua sifuru lua miru te leo te ai nei le tu la fitu wa whawhawhau le tātu tinu i talafou mai whai whanua pe ona tāperaina ia le vāenga o talafou mana whonga nātu e le tamatai a mawha tau mata whawai ia i le isa na whaapoponga i le tau le tu la furulua i la wuli mai se ia o le tau le mai la fia na nei ala mwhai ona e toi whaafonga iai ia i le a foi i le tātu telefona mana nei i le tau le tu la valu ai whaatalo whātu ia i le tātu tinu ia i la tu malava ia alo o whaapena ona whapenao na whaafonga mai ia i le rivaenga o le taiao ia i la tau o lo whenga i mga luenga ia maise ia o le whanau o le ua mautua tu foi ia onga ia le taiao ia whaamalonga tui foi mwhatala whātu ia i sunga i li imtimitai whaia onga ia o lo whapenao na whenga i foi mara la tau ngā luenga ia wala o ino alo mwhanau o si tātu tinu ia e le ngata na ia o le whamalo foi ia i la tau matua ia la tau foi ngā luenga ia o le morina leo o nai whanau ia i a onga i lea tai au ma lea tai au ai whatala whatu ia i tātou pa anga malawa o lo whapenao na whaafunga mai i le ngata leo i la tau lo mai mo mai i upenga whaamatalanga ia i le tātou YouTube channel ia mai se o le Facebook page ia le tuepi ia mai se foi o le TV iwa o le nasa whaafonga le tātou tinu a pila foi o nau whailo i le asara na whi le tūlanga whale tonu o le tise le ua tani manino ai le lana fiong foi le te tai o le malo le fiong le tamatai pālimia i tūsai foi ma le mafuanga e mai se ia o le fofo le whaafitauli le ua ngā lue nei li tātou malo ia mai se o le pūlenga pe o na whaamoemoe tauntanu mai a tātou wafi ia i le masina fau i le aso lima o Ampirila ia mwhai o na fisonsani foi ia foi ai ia whaafitauli nei ia ai olo ia foi isi fuafuanga le tātou malo ia i niafi foi ia i malalos i le whaamoemoe taunu mai le masina o kuso ia o le leitau sanga e lua wheluas funamale lima ia ai whaamaloa tu le tātu utunu le on sai whaamalo lava pale ia male on sai fo i o le tūlanga whemomo wa i o le tise ia ai tu mau pea le tātu langolango ia mai se fui o le tātu talo ia i lau whainga haruenga mai se fui o le pūlenga o le tise ia lo o taum whaila mai whaaso so mai le tise bila fui o sila fia o lo o mai lava ia whaasiri silanga e te wala mai le lungo la tau social media Facebook page ia o lo whailo mai ai le aso ma le aso ia mai se o le whaatūlangana ia o aso ia manofuanga ia po o vanga foi lo ia leina malolosi o le tise ia la whapena ona motusia mai le aso ma le aso a wao le whaatūlangana le o mai le la tau ia a sketcho ia e whaalua ona pe ia pe motia le tise le aso ai tailua ia vaenga po o vai folo i leina malolosi ia o le motia mo le tise e motia mai le tu la e valu le taia i le ono i le fiafi ia ona motia le o le tise ia mo isi vaenga o le tino ia mai le tu la e ono i le tu la se fululu el valuanga o le po ia ai fa malo atu fa tai fo ia i la tau mala fo i lo o mai mo fa fo mai ia i le tātou talo fa sa mo le taiao ia mai so asu blava a ngalo ia o le afole valu e fa mo ia pe fo ma senia i o tātou familianga so fua ma so fanau ia ai o le fa pena fo i ona tala no atu tātou fa so le taiao ia va tal fa tu le ua va ti mai ia le fitelenga ia maui ia ua vai se nga fo i le ito e mafuta mai tātou tunu ia i le tofa ia maui ia le ua ia ua fa pena fo i ona to e mafuta mai tātou to e tala no fo ia i lunga o pe manga ngalo le fa tal fa tu le tofa maui ma lo lava le usu ia i le nei vanga le taiao ia fatalo fatu va ai malo fo i soifua le nei tai au malo fo le
fonga ia whaatalo whātu fo'i i le mamalo o le tātou watunuu o lo mafuta mai le nei vaenga o le tai au. I le ngata i Samoa nei ai whapea fo'i atunuu e mamao o lo mafuta mai lunga o le tātou Facebook Live a le 2AP ia whapea fo'i le Zeno Radio app. Talofa malo le soifua manuia ma le langi e mama. Ia manato le na ua maleifua mai le tātou atunuu i whanunga le lei. Ia manato fo'i o lo manuia le tau le nei tai au so se vaenga o le ke lope o lo e mafuta mai ai. Ia o nei va ai. Ia no usau tai au lai palasi timu i o ia mato. Ai o mai nei a pia le tatou pitonu. Ia o lea e mango le au le tele no na winga. Ele i ei se timu ia tailo ia le po na po a. Ia e sa le o le tulanga le pena ia fo il mato fai tu na po na palasi na timu nga i le afiafia. I le afiafia pe o malome ai le afiafia palasi ro timu. Ia le sfuila me sa ma ko fia nga po. Ona va tu fase silanga na ana ia o matou le matou fai tu e pe atu le tise na po. Ke o fa mai le ipe atu le tise ta le ono ia ta na sfulu fa pe o ile ila no winga le wala ki ka ko. Ia ia e fa tai ile ia e tatou te tau fai langona o male alo lo fa fo i le au fai nga luenga ale fa la putonga malusi anga fa ele tise ona o le tūlanga fita o lo fea ngai malato ile tau fa so ina o le tise wale o manino le o sauna fo le tai o le malo ia ile tūlanga o mafuai ona pepe so o tatou power fa so ina o le tise ui ile ia fa fetai o ma ko la ia la on fa so a kon ma ko ele kise le va ai Amu yo to Ia o le nai wa sa le o le tele no va ia tu fa silanga le ale pulenga ia e le o afia mai lava le to fai tu la pe o il ma to fai tu ia yo no tu langa vo le wa ia ma ko i le taulanga ia tele ia me o pisinisi ko ni foi le fa nga ina le tisi a wa le mai fe me tau fa so le tisi ia no vengo tu langa na le fa ia ma mo tia mai sa ma to foi pito Ia matua foi o mato o ila lo maunga na ia ile si a vaenga o le pe ia na ila lo maunga ia ma ola i fea le i o ile wanga le te le ngo le si vaenga na i o le va wa le pata ma fangaloa ia ai o me na le la ke mato o le ia vaenga na le tisela fa so ma ia mato la to wa le wa mana ia fo ile pepe so le pa wa te mala mai fa mai o le feeder 1 o le feeder 2 ia le fo ile wa mala ma fo ile malo le tu nu le la i vaenga i o le tu nu la tu mamla ma ata o mai lo fa si silanga le IPC le feeder le la ape tu ia areas o mai ia o mala ma foi mata pena ia le tu nu o la motsi atu le tise ia e malo alta tu nu le lava papale malo le ono sai io e ia le tele fo io fa matalanga la tu ia e o te talitonu ia tatou te ngalu le fa atasi pea mo le tatou tau fai tatalo foi ia wai le fai ngo fie foi le ngalu e ngal fa la putonga o le tau fa so ina o le tisi nei sa wai la le lo makua le nga oke la vai i le nga fa nga voi le ave so o la ko a uli il kwa oi fa ngoi mai ka mo e malkin ki kwa oi fa mul se mai al ko a uli se a uli ma ko la va o nga se a uli o fo kinga ia i lo makua ka ma oke voi nga le nga i lo makua oke lo fa mai fa fia o fa ya ko ava ku ngele pili o le moli e bi fo io fu a pili va kul pili o le moli ki ko lo makua o ka se pili unga winga o val fa nga o le la ko el kis ai oke lo man lo makua fa mai me ale fa ku so ya o ko fa ku so ka mai kaila ke va ai o ma fu ke le pili el kis la fa ave so le aulinga an usar ka mo e mai ya le ave auli le va ai fu ai le o ke le pili el kis que sa ave la ule fa nga kwa o ya ke le pili ala fa pe si lo matua pe o telefone voi le so lo va ku ya la wa ke le vilia le toa o i o le pili o la telefone ia
ngo sa le kala lo mo ko le fa so ngo le kisi o pepe so le kisi le fa yo uli ya malo ne chai au va tala fa tu ya ni so le wa fa fonga mai lunga le tato mai mo mai lunga le tato Facebook e pe na ile tamata ile o ne le finau be mai good morning vi le tu fa maoni le tai au ya fa tanga fa tu i nei fa le atiu ya la li osa ma le ainga ya manuia lu tiute ya alofa mo ainga o mo fa longo mai le tai au fa tala fa tu neli o na filena mai ele fa mani anga o le sfur fa e tau sanga o le fo o le fa poi ponga sunga ya neli masiona tolua ya le ona va tu foi la fa mani anga le asuna ai ale le soifu tu wei ia mo le soifu o Twain ia o Twain jora ka laki nga ngo le songa fua o sau fa manguia anga ngafi ko fa manguia so la Twain yo fa manguia mai le fa ngol vai ya so le ai o mai kai ia o atoila o fia i tau sanga Twain li vai e pe ia o mo tolu su tolu ana ngala fa mai lo su tolu a po tolu su tolu lo vinga e pe la le li poker kom kiki foi le ngala kuma ia la ko lo nka mai sa ngo foi la no la sa lo si kama fa mai ya so uma ke alu male lunch mo moli o le a onga piki mai o e se mai lo kulanga e ke fa o ke mi uma la a pia se vai fa mai o fe dad le sa ke kilo maka vai kolu sul kolu vai ke kolu ko kiki e uri vai se nga mai oile ai dad le ai o ke kolu angai fa la vele si ko la vele si ko ai kai pe la le ke me volenga un ka ngoi policia so e la va kule li pokie va kule la kule le comments foi le fa ya onga vai tele ya va la o tu lo metio len kama sau si ola se va ai le mela le fai oia kulia ko la e alu vai kele kulia ko ai le ja o lo io to fili vai ava kuli poking outstanding sa lo vai a wangi e ko fa se va ai la wingi si a wangi e ko fa la wasa ara le agusala o scamo tu en liva ai o vinga ko su ko e la fa ko a lua ko a la fa la vele ko lo mas fa o yon ka sanga fa ya fatala fa tu fo ile sunga ya po pesa Sofia be mai sei fo manuia va ai mal tau sala ya o ko fo ya le mori matangi e pulea o le ke me kape ai mata tu nei Brisbane Australia ui ka lo fa ma lo lava ya fatala fa tu le ta ma lo lava le sei fo maua ya e ile la le wa ta tai mi o le tatu Terina ya le nga ya tu tatu pesa fulu ya tala fa tu fo ile tamatai e Terina ya no va pena fo yo na me wa fo ya ongol ne yaso ya ma fa na uma lava tatu tunu o va pena ona ta pena mai ya wa onga mata ya ole nei fo I tai ao ya me se fo yo ne yaso Lo
tabela wati le tu pe le o tes fulva bidu te le to na ta le le vangu le tai au pes fulu on le e Terina ia te va tala fa tu foi le te matai Terina lo fa pena na nga tu foi a ongal le yaso o le sita tu pes le Terina le tai au le pes le mai le fa le matangi mai sa e se fa ngoina tu pulanga onga
Korisima walunga le fefe le telangina le pesera le sei oriana. E o tole mana teima le tu AP le o to eva bidu te o to ona ta le au le tu live valu e Terina Stomped in pes fulu e ale tatu e Terina in le tai au. Ale se so le tatu e Terina asama le sunga ya petiki. Eso fango ina no fo male polonga. Fonga Maria le sunga ya petiki ya lona sa fo I le tatou e Terina o le leitai ao. Ia o le ua toi lima te wha minute le tōle tā lea o le valu. La tatou se atu le tatou pese mulmuni o le Terina in le nei fo itai ao le asalulu.
Avega mai le pine ula si on ta sei siva Samoa. Pesa na wa taulunga tuai le tātou pulame on le pesa se fulu le Terina ia i toe whamalom whatana whatuai le tamatai a Terina i le reitai au ia ma whana u malawa le tātou tinu na ua whengai fo i ma onga ia le aso le reitai au mru ia onga au le utale valu ia o le a whapenau le whafomai i le toe whangera tu tātou talafou mai vai whanua ta pedaina ia mafonga na tu le tamaita ia mafa tau mata vai foi na wina tu ona o fa alolonga ale company ale amau. Looking for the best ingredients to make your family meals extra special? Choose Manaya Family's Favorite. From cooking oil to mushrooms, canned tomatoes, fruit cocktail, peaches, kidney beans, vermicelli, beetroot, and more. Manaya brings the finest quality to your kitchen.
Exclusively distributed by Chanmar Company Limited, Manaya products are trusted and loved by families everywhere. Make every meal a delight with Manaya. Manaya, family's favorite. Available now at a store near you. Whaafafonga I talafonga le tuaiti I lunga o anala leo 5 wha o amo, wha mo tasi o fitu tesi male wha, iwa tasi tesi male tasi, male wha mo iwa lua tesi male tasi. Malunga o le sino mai ngoa I lunga o le tuaiti Facebook page, male ala ata le malo le TV iwa, le silfafonga o Samoa, le tuaiti. Talo falava o talafou mole nei tula. Wa matawina le afia tele o le tātou watunu ule motusia o le elitise, I le tele o taimi, ai mai se lava I ainga o kamupani ma pisinisi, fa penale ma malu le atunu o. Wala sona nafi na tuina aloa ia mai ai le saunuanga fa apitoa le tamaita I pahalemia, fia mena o mi mata afa, le fa amala malamaine le malo le nei mata upo, maasa ia fa ailoai, o loo fa awa wina peanga luenga fa ala potspotonga, I le wha aleleo tūlanga umai se tūlanga wha anatinati, ira ia fo ia wha awhitau li o lo whea ngai malea tunu o. O mafua anga nei. O le wha le tonu ai o se vaenga o laina e le tise malolosi ele o le underground cable. O lo o te oto amata mai le whaleafi I whianga ma hanga I atu I le whaleafi I fuluasou. Nā lai o na motusia le elitise I le motu ato upolu. I le asolos furtolu o Februari. O le isi vaenga o le laina elitise lava le nei na toe whale tonu. I le asolos furlima o Februari. Na toe motusia ai foi le elitise mo le motu ato upolu. Ma na whaatinoina I ai ngā duenga whale leia I le alavaso. O le lona lua mafuanga o le lolo wa o le tau. O afianga o le tau. I savili mati munga mamafa. I le asoiva o mati. Na afia tele ai le au nanga I vaenga nari ai mai ai. E le ngata I le whaleanga ina o pou mo li elitise. Ai whape fo I laina elitise malo losi le awala. Whape maota malawa. Ai le ngata I lea, ai ole mafuli iai o la au I lunga o laina, ma avea mawaenga tele na motu si ai le elitise I le tatou watunu atoa. O le vaenga lona tolu, o le aso sfururima o mati, na whaamawina ai le whaale tonu, o nisi o afi elitise autu e tolu, o lo ngaosi ai le elitise, o lo tu ina atu I le tatou atunu. Ma onisi o afi e au fiai. Le afi numera tasi I fianga, e 5 megawati lano madosi. Ma o se fale tonu I le vaenga autu e fesosoani tele I le afi, po le piston, o le afi numera tasi I fianga. Mai masalo o le vāru sefulu I le sefulu lua masina, e tali ai le totonga, awa ele o se tūlanga whaingofie o na saili. O le afi numera fitu I taunga manono, o le afi fo I alu I le swau, mai tolu mekewati I alona malosi, mai o se fale tonu I le totonga o le afi le nei po le turbo charger, e fesosoani tele I le ngausia o le editise, mai tusa ma le whawa I aso e whaalele ai. O le tatou wafi lona tolu o le numela tasi lea I tailefanga. O le editise lea maua mai le swawai e lua me ke wati lona malosi. Ma o le afi lea ua whailo mai. Ua whale tonu se vaenga o le bearing. O lo o whawhaingofia I nai le taavilinga o pepea. Mo le ngausia o le editise. Mai e mo mia le tolu masina. E whaatino I nai le ngā luenga whale leia. Ina ia toe whaafoisia I situlanga le lei ato atoa. O whaale tonu nei le au nanga wa ave e sea le se fulu me kawati,
o le malosiaga o le eletise sa masani ona siiti ai le auaunaga ma ua avea ma mafuaaga tele ua faatinoina ai le tatou faalapotopotoga le EPC le fuafuaga loo faatinoina nei mo le faasoasoaina o le malosiaga faaeletise o loo gafati ai lenei taimi. Ia o ngā luenga e fo i ai ia whawhitauli nei. O le naunau ta inga lava ina ia fo ia ma toe whaleleia le au nanga malusianga whaeletise i le tunu. Ma ua ngā lue ai nei le malo ma le EPC i vaenga nei. Mua o afi eletise whawhai ngā luenga ina pe haya. E 5 mo le taimi nei. O loo wha moe e taunu mai afi eletise mo le whawhai ngā luenga ina po le haya mo le nei taimi. Ina ia whesosoani i le eletise tu ina atu mo le motu i upolu. E tusa ma le 5 megawati le malosianga e ngausi mai e afi nei e 5 ma o le aso 5 o e aperila o le atau nuu mai ai i le atunu. O le lona lua o fuafuanga o afi eletise fou. Ua iai le fuafuanga le malo e whatauina mai ni afi eletise fou se lua. E wha mekawata lona malosi. Mai le company o le HNAC i Saina ma e wha moe moe. E taunu mai a au kuso o le tausanga nei. Ia o ngā luenga whaaleleia o afi eletise, o lo o whaauawina pēa ngā luenga whaaleleia mo afi eletise numero 5 i tanu ngā manono, ia ma le afi numero tasi i tailwhanga, ina ia toe whaaupopo ai le malosianga e 5 megawati pe a mai a ia ngā luenga. O se whaaupopo ina o le malosianga whafawina, po le renewable energy. O le asitia le au nanga maua mai i malosianga whafawina ma o le masina o te sema o le tausanga nei o lo whamoemoe te tala alo i ai le au nanga o le malosianga whafawina mai le la po le solar farm. E maua mai ei se isi whaupoponga o le malosianga whaeletise e se 10 megawati whaatasi ai mamaa o le battery storage tala whengai. E mawhai o na whawhanga i ai le malosianga mai le la. Ma si iti ai i le 20% le malosianga tau eletise o le a whaupopo i le eletise ngaosi mo le tātou atunu. O loo tu maupea le nau ta inga le malo e tawala atu le EPC e si itia ma whaalau tele le malosianga ina e mautinoa le lei ato atoa ma le whaatua tuaina o le au nanga mo sa moe temi uma. Wa matau mina lava le si itia o le eletise mo umia po le eletise whaongai ne le tātou watunu o i le lua tausanga o tuanai ma ngā luenga wa whaailo o le awhiso so ani tele fo i aile nei whaafi taule mai le toe whaonutula i mai i le lumanai. O le tatalaina o se taiala e 5 taitaina ai le iloiloina o le whaatinonga o ngā luenga le whaamasinonga o whanua maswafa. E tā ua tele le whaatinonga o ngā luenga a whaamasino o le whaamasinonga o whanua maswafa. O se urua i taimi le nei wa whaatino ai le nei whainga, ma o se vaenga tā ua e ilo ai le whaatinonga le tangata whai ngā luenga. O le anganga au tu o le taiala, ia awan i eise wha ai tu au, pe ma salomia ele au sia le whaamasinonga o whanua maswafa le lato whaatinonga i le mawalunga te tau ona iai. Wa mai tauina ele ofisa o whaamasinonga o le tumutumu o tangatai ofisa o whaamasinonga i le ngatau savai i tua sivi ai whapea fo'i mulinuu o lato wolo anga iatu i le whaamasinonga o whanua maswafa e peo na saunua ai le ofisa sili mtanga luenga o whaamasinonga papali i John Taimalelangi. O le upumoni o se uroi teimine wa whatulanga mai ai se tūlanga whapea. Wa ele nā malelaina tātou umalava e ngā rurue. Ia i level teimi ilo e whatinonga ngā ruenga. Ia po le leid whatinonga ngā ruenga le tangata whai ngā ruenga. Ia po iei foi ni whaale tonu. Ia mamau ai tūlanga e tau ai o na toe fotua i le anga i le lumanai. Ai me se ai po wāwaenga e mo mia.
O le ala fa to a fa tino le ta ia le tono tatu fa msinonga o fanua maswafa. Le wa fa ta oto ai se fa va. Wa manino ai se ta iana. E fa tino ai le ilonga. Ma o le manatu au tu lava ma le anga au tu ato le i awai ne i ai se tu langa o le fa i tu au. Ma i awai ne i ai se tu langa e masalo mi ai. E le o au sia e le whaamasinonga o whanua masuafa le lato whaatinonga i le mawalunga e tatau o na iai. Wai pea no tō sirfia yaso uma, taia uma i nei tato whaamasinonga i nei mulino uma tua sirfi. E tō mutumu ale atunu. A tō tele o lea tō mutumu ale atunu. O i lava le tato whaamasinonga o whanua masuafa. Ia wa mai tauina foi ia ni whaafitau ni foi sa whea ngai mai te leo nātou sanga i le whaatinonga o ngā ruenga whaamasino. Ai me se ai le whisilingia fo e le atunu u le amiotonu ia maritulanga e ta oto le iai le sailinga o le amiotonu o le ta upoe ngai me le whaamasinonga. O le talaina lea o se whaavaa po se ta iala e lima taitaina ai le iloiloina o le whaatinonga o ngā ruenga a whaamasino o le whaamasinonga o whanua maswafa. O le nei whaamaite sa tō wha iai le awhionga i le presidene ma le komisi o whaamasinonga o whanua masuafa. Ina ia lima taita ina ai mamata i tuwai le whaatinonga o le ngā ruenga. E tā ua foi, wa a umana whaatino le whaatinonga le iloilonga. O nei loa leo vaenga o lo vai ai le whaatinonga le whaamasino ma le whaamasino. Ia on tueva ma ai le nisi tūlanga toi whaale le ia tili ai. Ai le ngata i lea, o lea ngā fo o le iloilonga leo whaatinonga o ngā ruenga. I le tūlanga i lea ngā ilunga. I le career path fo i leo whaamasino. Ia wale anga i atu ilunga isi fo i avanoa i e avanoa mai ilunga. I le whaanga solonga o tiute whaamasino. Papali i John Taimalelangi, Officer Sili, matanga luenga o whaamasinonga. Ua mai a whaasoa ina nei ta awale ele tise sa whaonga ina le whonutanga whaarulunga o te itai malo le taupulenga. E peo na tu ina atu e whaonga ina matanga luenga. Mapulenga ese le tātou malo. O nei ta awale ele tise e au fia e ta awale laiti SUVs, vans mapiki apo, sa awina maila lo poloketi wa whaingoina o le Climate Action Pathways for Island Transport. Whaatupeine le malo Japani, awala mail whaalaputuputonga malo au whaatasi le UNDP. O le sini au tu, ia whaanatinati le whaaititi o le puaina o kasa kāponi mai whila ua inga le lau ele manisami. O kasa kāponi puaina mai ta awale afi ma waa e whaonga ina ai suau. O lo o a whaai nai le o sone, lea o lo o iai mauala au sai ni tisi, o le mafu anga o ngaonga lea o lo o whaatupula iai le bebela o le lalolangi, ma mafu ai suinga o le tau. E lai titi Samoa ma le awhai o kasa kāponi e po inatu, pe tai e tā ua le ngā lulu e whaatasi ma tau la mua tunu o le Pasifika, e le whai titi o kasa kāponi e po inatu i le o sone le lalolangi. O tala mai le Pasifika, e lua se lau le awhai o ofu le tōninga fau le ofisa whale pui le atunu o Vanuatu. Sa whai me alo whai le malo saina, e tawalatu le ampasa saina e te tonu o Vanuatu. O nei ofu e lata ele miliona lo na taua whai. O le tōninga fau, o le atufa tufaina i la uma o le whale pui Vanuatu, ina ia la e le au whai ngā wenga. Ta ua e le whaatonu o le whaamisinonga Vanuatu, Arthur Whairua, wa atili whaatupura i aile maa losi o le whainga paanga le malo Vanuatu masaina. E pei o na amata ili nei whainga paanga me le tausanga ya feiwe se lau walulua, ina wa asia le pāle mia mua Vanuatu le nā vaitau, Father Walter Ligini, i lana sia singa i Beijing. Mai le taimi sa whaamawina ili nei whainga paanga, ua tele so o se vaenga o Vanuatu, ua mawhai o na manuia, o na ole fisosoani le malo saina. Tala mai tonga, ele i alo le whaamatalanga le ampasa le malo Japani i tonga, ile na whautuanga sa atu ina atu le whonutanga o lo awai umaile silia ma le lua se lau tangata whai ngā luenga o tonga, e au fiai ma amapasa ma koni sula o paanga le malo tonga, ile whonutanga o le tuitala noa ino le whaalilei o le tamau aingo tonga, o le whautuanga le ampasa o Japani. E patino lava le whaalilei o le ati nae o le atu nuu, ile malo mao na tangata nuu, ai ole ngā ruenga ana paanga, o le tuina atu le ofiso swani, pe a whai e wha amalie ina uma vaenga,
o loo mana o miai se fiso swani ua talo sanga tuai. Ina ngaki hi sao o le amapasa le o le malo Japani tonga, sa ia ta ua e tupu maola le tamau ainga, pe a fai ai le lei o na whaonga ina tatau uma fiso swani o loo au wala mai ana pa anga, mai fautua ina i fo i le malo tonga, a fai e mana o miona tu maupea ma solunga le lei le tamau ainga o le atunuu, e tatau i le malo, o na sila i awala e whaasau ina ai le seleni, ma maua i fo i seleni, whaatasi ai ma le tu ina ato le langolango i bisinisi tu maoti, ina ia awa ne iaise nau ta ingo tingata, e fia malanga ese, e ngā lulue i atunu i fafo. Talafona, manu ia tele fi au mga luengole ne yaso. Whaafafonga i talafonga le 2AP i lunga o anala leo 5 wha o amo, wha mo tasi o fitu tesi male wha, iwa tasi tesi male tasi, male wha mo iwa lua tesi male tasi. Malunga o le sino e, mai ngoa i ai i lunga o le 2AP Facebook page, male ala ata le malo o le TV iwa, le si ufafonga o Samoa, le 2AP. Looking for the best ingredients to make your family meals extra special? Choose Manaya Family's Favorite. From cooking oil to mushrooms, canned tomatoes, fruit cocktail, peaches, kidney beans, vermicelli, beetroot, and more, Manaya brings the finest quality to your kitchen. Exclusively distributed by Chanmal Company Limited, Manaya products are trusted and loved by families everywhere. Make every meal a delight with Manaya. Manaya, family's favorite. Available now at a store near you. Ua whafonga le tātou tunu o i le tātou telefone vai whanua i lona toi whaasala luina le tai au pe on whonga nātua le tamatai o mawha tūmata vai. E lo sulu valu minuta le uta il valu, toi whaaftai toi le kompani a mai se o le pulenga mau on o le lango sua ia i le tātou telefone whai ona winatu before ona iaina nei tai au. Ia ai o leua toi tele mai. Ia wa fo i le whauino le tātou talataloanga o le tai au, le talofa Samoa. Ia pe ona ma talataloa toi fo i ma le to wha maui. Ia, walo maui, walo le on sa i le tai au, ia te loa, ia to te le i o le ua poloka mai lunga le awala, pe a whai o le whato a i lunga le awala i le te o le vat. Ia, toi whaatalo whaatu le tātou watu nuu, ia e meise lava o paanga maasani ale si ufonga o Samoa le 2AP. Ia fo le wha moe po le afo le valu, ia tau nuu mai fo ia vaonga malana team. Ia tātou talatala noa ma whaasoa tu fo i au nanga ma le tautua fo ia le vaenga lea, le company le Asco Motors a vaai. Ia ai, o le taimi nei, ia o le ata talatalaina. Talatalaina po o se aso whanau, ia po o se aso whaapitoa, se anniversary, ia po sau whaasoa mai fo i sau tala maari, ia nai fia whai mai nei le tai au, ia ai pea o na maari e fo i le nei tūla, nei taimi wa ai, ia ua ole a fo i, o le isu a lea po le mata upu lea o lai tala noa i lea tunu, o le peso o le pawa, a whai mai, wa le anga le pusa aisa, wa le anga le TV, mea o tūlanga uma whaapena, ia ai o le mea pene o whamanatu atu, ia koe mga kuaile o kia loma kuanga, pepe so o le pawa ngeli whea vea i o le auli. O ke lele pili o le pawa le whea vea i o le auli. Ia, o koe mga kuaile o la, ia leo le kala le si kamanga usala o si kama ia whako ala kuinge i Samoa, ua maua langa ngofo mau i New Zealand, ia la kuloa, ai wheloa i Malaysia li inga i malai wa alele, ia whai mai loa, o le lan me wai koe fo i mai, whai mai, e wo koe fo ai si kama, koe ki poki mai, koe ki poki wa maua i o, ia whai mai au le li, ia wha asang kua whai mai, ia au whai mai lo le pālangi kusala, o le kau ma whai fo inga le kau wha pālangi, aku le sau, me pālangi koe mai, au whai mai lo le pālangi ke saus, saus lo. Ma tala tātou leina, tātou wala au wa ai. Ia, lua te sifalua lua, ma le lua te sifalua o. Ia, wa tala whatu i le tātou toto o le ui lunga lenga talo wha. Alo vai. Ia, langi wa vai. Palor koko pola uri whakwa. Ia, alo wha. Koko fo
leo sale ukong. Nanga ngari mo makua ye kofinga. Ioi. Ia ai silia kulava ia lo le maiava. Ia ua maadidi ale ua mea le lo maiava. Ia sa mo ia le ase kala mai nga yau soulanga. E wale lei o ele pe au moli ele pawa. Ah. Ele pe. Ioi. O la si mori o le nga yo le mori mo ka ko. Ioi. Mor kai mi von nge wo kaun kilo e ka ko ku. Ioi. E aluare pa sua u ia fala de leide. Ah, la ka. Au fianga e nga mai nga moli ama. Ele ai kala fu. Ele ai kuia le kala fuia. Al mo me fa lima kango ese. Me ava ver ngo ia. Ia, malora. Ia, malo. Ia le pe o pau. Ioi. Ia pe vai o pa. Ta le Pare ko. Ah. Ia esa o ela le sa o ele kamalenga fai aku le le sa o mai sila o ki poki mai. Si. Mai. A fai aku le pala nke saus lo. Ia le ringo le ufia isko inga. Ia. Eri ale wa fai ar firinga afa fa me ma le isko inga nga e le ko inga le ongal fai. E ka kala leira. Ui, kalo fai. Ai wa uma ai ngalo ya ma ile faka usanga kwede ta. Ia toi vala mai toi tam fai mai. Le o toi tala tu ta tu leina lo te sfalu o me lo te sfalu lua. Ia sa o ya. Ja o ya fa kulo saus lo. Ava tu le te saus lo. Ia o le sino makua le si fa finge nga lo ave o si kengi ia ele ia onga mai longa langa ko longo fokangi ia o lo eva ai wo fai fuanga pepe ve man kueo mai mo meo asi committee fo ngai ki nga fo ie fo mai ia fa mawinga o lo ingu o le kunga le ngunga ai la kulo si kengi na le va kulang kama kwa fanga longa pepe fe siria kulo ia se kwa ku mo la ka lenga ta lofa ia ko yo so ku ia Ranga wa umar pensingi o le timia. Oh, se vai fa uka ia. Ia. O kamalo e kai lima ke le fongi. Lima ke le fongi. Ia ko ingala nga sa we fili afai. Ia. O tau kala le. Ia ko inga vo ila le fa mai. Pero lo ko ingale o ngal fale le fili afai. E vera ka mu ko nga yo le. Mai e ka kuranga u maka sio wa fingela e sarwa koka mangisira. Ya. Pamelo marco ingale. E que rola o la ufira. E pa kai ala de dinga ma se ko ingale se ko ingale o ngal fare se ngai kuava mai ke te va ai e de tolo ufina se no se ko ingale o ngal fare a lui fafo fai mai. Kero, eri da ufi mave ma ero fari. Malo mai. Malo mai o ela ja o le poka ale se ali ne mala mai. Wa asu vola la ya vo ila mai. Fa mai asu mai, fa mai. O akulo ai o le fale fa mai. Mai le ke fa mai. E ko asu mai fa mai. Mai asu mai ko pepe o ki on va ai le uno. Malole. Le tua fa kamari. Halo. Ya wa ka kirong el langi de wa ya. Ya, wa peso or pa. Ya, ka ko kilo pe ya. Ioi. Ia o au soula la nga le ke fie lo po fenga fa ka mai ai. No fa ka kompangi ya au sainga. La le ngoa. O le ale ngoa. O le ale ngoa kompangi le ma ke fie lo. Or to kai. O le to reka. Kaya mai. Malore. Ioi. Ia ka ko fe do ai pea. Ia, ma mia tai au. Ia lo fa mo rua. Ia. Ai lava. Ia, se fo. Soi fua. Iu ka kol ka kangi o mai o le makwa sifi ya so. Ia ai ole uma ko la mala ka le ka fa makala. Alu lo si kengele ya fo le ngo. E ave siang kama. Ia man kuala ai nga ke le o lo fo ona ngalo ya ia le aso nga o sianga pepe ai. Fa mai. Awalua la kau sanga o kinkiki. E la fesiri a kul fo mai. O le alu tau sanga whanau. Fai mai. Ui o le tau sanga whanau. Fai mai.
ui o le tasi o le fikulua fikulua fa mai loa ale ala le tau sanga o lau pepe mua lea ia o le ala le tau sanga fa o lau pepe mai ui o le kau maki ia o le fa mai o le ono valu usai makua la pepe ia Lo le foka fanga le pepe lo afelo lo ni malo. Esa wai lo la ia le ya wai lo la ia le si kamanga pesi mai senga fanga ule aso kimu. Ia matala tulta to laina wala umai e fai mai sau kala mali. O le kala mai le fai mai. Ku sa ko inga la ko inga le ufi kang fa makala mai. Au ai le se kamu wa ka kulanga. Ka kulanga maka lo nga finge na ngisi. Ya. Alo ile se tatu toto fa tala fa tu tatu toto. Alo fa. Ya talo fa lava. Le sunganita ya. Malo le sei fu bruia. Ya, so fu ala ni mafo. Wa alanga kaul kala ko foi. Sawe le wilunga le. Sawe mai. Ya o sa yeise kasiaso sa foi ni lokol makofese au. Sa kulo lo le fese au makauye foi sunga fa vena ingai. Akama mai ngofo fa winga ya upuisio la ko winga. Kulo la uma fa pema lo fese au. Ola mawal ka ko makuo ku se fa tatia. Ya sue ma kusia ale kalesia wa kaule. Ile fata otongo ngofo ilo wa le uso fa ka kia fa ka. Ai lo makuo sa piko lu masu e mai lu mar ke ngese ka falinga saul falinga ka ngese kulo lu ma lo makuo sine kuspa yelu. Ku lo makuo fa bel fa fe. Ela sunga ele fa fe. O kuspa yer kusire. Makama yare ke ngese ka ule falinga saul fa ela ma se kusie ko o kuspa e ka us fa ka ki. Ia fa mai lo mar ka yer fa fe. Tina ala ne lo no fo o so lava o fatati e fata otto bala bai foi la ia le lo ba ko ile la o la kami mete so apunga me muy quiere ngai kai au mai wala quiere le va ver con lo makua ia va ai que wa ka aquí Jole, se fai fare lei, mo ia umia Ava kai manguia que. Tai, manuia le. Ya sai fu. Vai le ula ga kalia. O jo le ala pe ya le usuale o le fifau le fifau fo la fa ko ala unga va ko ala unga lo ilunga la fa fa kai pe fa ko fa ya lo ilunga ya si ya mo mua ile ya le sa mo ia Talofa Ui, ai ko I mai lo ia fa o va ai a lo fa ko mo le o fa ya lo le ilunga e fa ilana la unga ala la fa sanga on luma o le fa ku ala ya si e to wa Talofa Hello, Talofa ia la ia sa no vai ya malo kawa kai lo va fe lua malo foi soi fu ngai ta yao pa ku chu anga ko ngai ka yao si me mo kai ele lo makua avelan kamal falma ia lo makua foi la falma ia outpatient ia foi ia foi mai fafo o mai palang Hello ia sa mai avakulole kama silo makua la sale leile lengang la ile ka se fu la que na que so angi le ka fa makala ingo ngase ye silo makua nga ngulole le formai ole makua e fulan manga bolan kama ya la kulole le formai ka le formai omi la kulole formai ile ka se fu foi has the patient passed any flights or the wing color formai penga fai te fa pupu mai ka matiki ya
ele mama ya ka se fo ko le liu lo la ele ka se fo o le si mai fo mai pengangi se makang yo le pengangi se makang pa ko la ele o le lo makua la makang ya ko fa liu mai ngai fa ngo fi ai ele lo makua ngai malama le ile ngawal fo mai ko fa liu alo le makang yo se fa o ide ai o lo winga o le sa le ngawal fo mai o le fa pupu pe sa se ti le ko ile le pula manga pe nga po se le manga le pe fa pu mang kama o le winga kala yo ka ko ya wal simili wal me ka wa ya ya ko ka ya ya mo ya ni ta ya o mi ka male angel makangi quiero la o ko man ko e ka la wen fa mo ko si kama foi lenga avel fa ma inga wa ko ka il malanga la ka pi ai ave lo sol manga ya va ku lo fa fo mai pa langi foi fa ko va nga fa makala lo ma inga fe si pa langi fa mai what's wrong mai ai me dai oi ya ko fa mai se ka un ai fa ka li fo mai you know doctor when I breathe in it's okay o fiu ma fau po le ale le pe ava pe manga vai fafo mai lo fo mai when you breathe out mai when I breathe out se pe ki nga foi ki nga ku kui foi e ku sala male angio le afale di le mala mai Vatalo valau. Ya, so fo mangwi dua yung mamaru nika ya. Ya, lagi mbak. E kukusar ma inga fe ma ka inga mo. Ia marko inga olu makua nga len kala mangi ya sio ka kopa nga. Olu makua kongwa nga yo ngalung kuang ngire ngo ko male. Malonga ka di fa ma. Ba kauria foi ngalo ya o dua wole. Mea kau vai o simili. Ia. Foi lengo fai aku ya. Ia inkia. Se aku le inkia ko inga pole ale ma yo longa kari. Ya ai lo ko inga siko ya inga. Le fa pa hang yo sela. O lo mangku inga nga me pede. Ia ai wangalo. Oh. Abora ba ya kulko ya inkia ko inga pole ale ma yo longa kari ya ma yo kamor sela. Ia. Ye le lo si ko inga o wai te minga o ka ko ora ka mo fai ya fa ko inga I longa ka ri ba ida ye ngo fa me ke lo mai mo kinga o ngi fa le la wale le mala me ka wingi dis yo lo ma yo le sel ko fi si di mai ma ko ma le inkia por ale ma yo o si onga fa ko me ko inga longa ka ri sela mai ala fa me ma si ka mai Sila. Baba ai mai la inkia. E pe yala o le mai o le aro ko inga ko fisi me inkia ko inga le pola le lo inga. Anga fa ya ku ko inga. East John, East Sarah. Malo. Ba ai pe ya o le au te na ngona o tau no mai tato a company le Asco ia o le ase vai foi ase I tantali atu le tato kampanile ia vaonga male lana vaenga ia mo le tato faatanoanga ni tai au ia toi te tala leo tato leina.
e kumangina Ia e toi whaafelo ai atu i le whaafonga mai mo mai al tātou atenuu i le nei fo i tae au ia maali e fo i suanga o le nei tae au le whaafonga mai au e anga i mai le whalewhai ngā luenga po na fo i whia ngai mata penanga o le tae au i tonu o mauta malawa. Ia e fia e whailo atu le o mātou whaatasi ma le sunga i a vaonga ia ma le au whainga luenga fo i le company ma losi a le Asco Motors ia le e fionga ia la ia safa pe fo I wanita I le neita ia o fatalo fatu ma lo le soifua manuia ma langi mama ya fatalo fatu do base do fa bon tai o tato ko kala men neita ia fo fatalo fatu fo le pa ia mal mal o tato watsunu e o masani fa longo mai fo le neia la leo me se pa anga le neia la leo ya me se fo pa anga compagnia las comoros ia le un fa no fa longo mai tato po kala me I asolulu taitas. Ma lo whaftai. Ia, sauno ia vaonga malautou vaenga po oani a tātou whaapitoa fo I o le tātou company a wal tautua ina o tātou atunu. Ma lo whaftai. Ia talwai o no le sa linga suol teita ia o le whenga le sa. Ia la ambatala ia sa. Ia sauno ia lo whenga le sa. Whaftai. Tātou amata mai le montele sa la whai. Le vaenga lo ia o tem nei lo ia tātou o nanga le montele sa la whai. Na mata tātou nanga le mo le whale le o tātou ta vali. I le asonga fua. Asonga fua la mana solo de wo me le asonga lo whanga solo per vaenga le o serviceino ta vali. I la tātou lo tam whai vala au mai I nei ia o le telefoni mo wale sunga tai malanga. Ia le sunga ia malanga. O le fitu lima fitu iwa fa. Pe afa pe o ye se me no mi e fi fa le yo ta vale la to vo ye le booking ma ta vale ala wa to ma u ta to po kala mi la no mi e fa so ta yo na la sa le longa le moto fiti o sa ya o ya ile ta to nanga nga le workshop na I fa ta si mal company le la fmen ye ti ya o va no to no la nga lo fa ti no ina ta to nanga le so tai le vainga na so se pat fo ye fia mo ala ta vale o ma po pa ye fa so tai la vainga na ye fo longo ma le le o ma to ofisa nei ye on fa fo le inta o inatu ye me lo na o mia ye fia fa le ye la ta vale man tu ta to mo tele sala fai e fo I mele o nanga le las falai o mai le va al valu las falai ala wai sa va I termine la wo sa va I termine longo winga to o nei mata ya la so ato ia pe afa pe o ye se me o fi fa le o tavale ia sililo wala au yai ia pola fo tu blanga la yai sililo wala au nai nai mo tele sala fai ia me fai on tilo yo at foi tama se ia pe e fo lo sa ia ne me fai on fa le ia vai ngo mo na mia man to nai o atu ia tato nanga le ma vatu ia
pa te service ai tawa pe o fa masuau o diesel filters fa benzin tulanga va pena spaka tulanga uma va pena tau service lo mfai ona vatu e atu la unanga le mavatu ai manatua le ia e fo i matatu au ke wa e di fo la ulo les for ia alo le inisi la wo mai o teleana ta o la tovo mo tele sala fai e ko e oifo ia alo titi e matatu ai va o la ia lo to office ai sala fai o lo ia il mato workshop ba ngale o lo fa mautu e fo ina ia va vole ta serva ya so o mato office ta pena uma me uma wa o malanga len fa sala lau me am tanga ta to program ia na mata fa sala lau fa la lo fo lungoi e pen fa la ia na ia fa na lo o me tanga dai vo la to sa fa pena ona fai mai booking ia lo ma o mai lu no mo te sala fa dawa mai an fa le Lona winga ala ia sa afa pe o aula fia o ka tuni pa to la ta vale e te tau ona o va ane I ona fa ilo mai le la to le ofisa au tu ia pia sa ole le tu la to nga tau nei ai fa so ta I fo telefoni na le fitu lima fitu I va fa e ne fa na fa ilo ina ia ilo sa wa pa to e fo te le va fa mai o le pa te le mna mi la ta vale mor parte ole pampensin me pese pampensin din mele ai vo aku I kamasia ke kam au le ole parte le video tavan na yo pe ole winga na tal e le afia yai ma na ia fa so tai tono mai ala vainga le ye sila le le to office yai po le multi no le vainga le mana o mia multi no le vainga le mana o mia ina ia fa no supply to mato il tau pe ole fa tau ne ke wa va ku se patso se wila vili vai fa ye se ka vale a se ia va nga sa no ia wa ni si vainga aftai na o mo tala winga ile tato malanga se vai la solulu lei ya ta ala stofi fa sfale to fo mai o lo ia tato special time nei maui ia pa anga tato company ma business to mo oti a me se fo mtanga luanga malo lo ia tato to tolu tato piki up Hilux lua all wa fa double cab diesel standard model o le tau masani se lau lua su wafe o le tau fa pitoa le ia o ne fai unga mati se lau male iwa afe suma ta sia fe na wa vesi ai to tolu ta vale lan pai le toi sili mai pe vili mai ta telefoni fitu lua ono ta stas sili mai moa di pa wong e mana ia tau na pa u ia nei te ua to e fo il tau tuai tau nei ai na tu petile na tu pe fa sa mai tau ta valetas mai se la ua fulu le ua fa alu le se la ma le va fe il tau la na le standard model na tama le pito ilalo e la le marto mid range lua fo la ta vale la ia blanc pa e fo e se le titi ala ma standard model le o tau ma sani se la fa su lua fe a fo fa pa u la se la to su lima afe ya mai tau mai o lima la ta vale ye alu special le terminate ne fa fa to terminate ya ma ne ya fa pe ona fu fa tau ma na il terminate na se fe na tu pe a fe lo le pa u na ya ta to ta vale standard na se la ma le va afe ya ma mid range nga sui ki o mo ta vale ne ai la sta por capti so topo ya sa se la fa lu ala se la to lima ia le leilo sa usisi la mai pe fai fo test drive ia le ina ia so ye to fa ma male venga fa la titi fo tu pe spin o terminei o lo ta lia ta to fiva fa ia si to ile titi me o ta to va fa ma lu lu ta to pa angal ngata i fale e me se au fai fai va ia salo la lata menta no mai an ta to fo ai fo la ia e fa ftai tele ta to pa angal lang su ta to company o le ava no fo nei to fa manato to ai o tato showroom il pito il lumo i moli o faia ia fale le atili o la renovate a faila te suatu mtala au o tu ala il pito tu ala ia tato fale insinia pe o le taita i sunga ia la isa te pen o la ia le tu tato service me la vale sa ia tato sales and marketing like the total container total storage ya le tu o le plaza wala au mai na pe ia se si mai la hotel na confusion ma se ta in malu le tu ia ona ile o ia foi fascino ala ia me alta to office auto level administration finance ia mal peno ia o ina utai I funga lei
O yo lai fu malele ofisa autu. Ya ofisa autu. Mau ai foi la matotong. Se taimi sa no atu anita. Ya lo la fi na mau anita mana pats. Me se foi pa ta vale ma ta vale tu le ngana. Ya so ta ya ni ta to ofisa na o lo fa le tonu ta to len line le lu o valu o. Lo nga lu e insinia le Vodafone fa le. Ya e fa nga me ta telefoni pe no ta o le version te nei. O ta to service ya le fi nga le sa. Fitu lua ono ta siva. Fitu lua ono ta siva. O wanita tato parts, po tires, po batteries. Fitu lua ono ta silua. Awa, seio sen marketing. Fitu lua ono ta stas. E ono ta stas ya ono ta silua ya wanita. Ya ono ta siva ya. Ya le sa. Le sa, fitu lua ono ta siva le sa. Fa nga mai tato numero na mo sota inga. Fa ngo fie fo ma to tadia. Ono tulanga male ale mal fale tonu ye tato sota inga te mine o lai fa le ya tato ofisa ya te lo na pauna ona i onisi tulanga ya e mana ya pele su mai mtala mai au tato onai o le morsila fia ya le tele o tato ta vale ya high demand ne o tato pick up Land Cruiser ya tapo cap ya e fa malu lua to ale malu tato pa anga male atunu tele le mana o mai to ele le tau ya ele o maua ta vale o lo ye fa mo masalo po o me uni ya wa mata ona avanoa ta vale mo fa ta wina ona ta to oka ye mai mo ta vale na oka ya no na ele o maua se avanoa mo me sipi ya Land Cruiser sipi ya Land Cruiser ta por capile su kia fa pe foi mal automatic ase tu la no ya wanita o levan fe sa no ia sa no ia wanita mai alo ta tala lo ta to leina ya mana ya o no lai fia vala au mai foi le atu no e fa sili mai ia e wala ile si to ina lai fu e fa tau se me alo fa mole lo matua lo na soi fu ia sa no ia wanita tai lava maui le soi fu ma no sa mo la fa fu mai ta to la me ni tai au e fia failo atu o tato pa'u ma tato ma'ala e maua o maua tato pa'u Bridgestone e lua tato sizes lai maua le size o le Hilux o lai maua fo ia le size o tato Land Cruiser ia o molo sila fia afa pe tele o mautinoa le size o le Hilux po le Land Cruiser o le Hilux o lo na size o le lua fitu lima ono lima R se furu fitu ia male Land Cruiser o le paulea o le lua valu lima fitu lima R se funu male onu o lo maua tato pauna e lua mo tato Bridgestone anangata le brand e umi ona whaonga we're looking we have feedback e whai le ono tausanga whaonga yes very good brand e fia foi whailo ato le maua tato maa ta avale maua uma ia ta avale e support ia le RAV4 o le kako Ace Van 4 le wa sau o maa tato trucks o busi coaster bus ia o maa Land Cruiser e o fo ia i maa ta vale ia ile Axio the general vehicles o le Axio Isis Terios Yaris o lo maua uma ia tato maa na e o fo i Corolla ia o ta vale o le Rush Rise o ta vale uma lava na lo maua ia tato maa ta vale i le parts i le Esco o le mato vaenga o mga sa no atu ia va o mala i sa ia o le alu lava tato renovation i sa valalo ia o le ala o mato move ia le warehouse anga i o i le tato la le i vai mea ia a fio atu e mawal mato vaenga ina ia wa nei wanita mawa o le fitulu lo ana tasilua ia e mawhai ona wala awi fo telefoni ia whafsota i fo ia Edward o mato vaenga lea o Edward o Estino ia whapea fo i malesunga ia Rosalia ia o nai vaenga na mana parts na fi whailo atu malo tato atu nu whaftai lava mau malo whaftai sau noa ia o le matala tato leina tato atu nu wala au mai le tato lua tasi whalua o ma le lua tasi whalua lua o le ai whaafonga atu le sunga ia vaonga ma le fionga ia la isa ia mawanita po o a fo ini vaenga te fia whaafsili ai a whai o nai fua e whaatau se tāwale mo le lo matua ma le toi ina Land Cruiser ia o le Toyota Hilux po a umai to inga tāwale ia po parts fo i lea ua tō whaafonga mai ua sauno atu ia
le ia vaonga ma le whainga luenga le ASCO ia o lo maua o mai ala tau itu ai ngā parts esi o Ta'avale ai vala au mai ele le ia le fasili ia e mala mala mai io e ngai kei fo iwa wala ku sesi o isa vai le official isa vai fasili ia ko fa peanga i kama le o lau ko fo ia pia mai nga fai mai ngai a mau ke o mai ngai o le ngai ali vaonga ele se me fo maui ele se me fo ole atunu ele sta mai atunu fai ngo fi ele tata o atunu o to fi fa popo ale mele na ta o ele to fine ya wani ta to pa ule a Bridgestone le no fa ma faina fo il vai sontene pa ula ya mole Mac wheel pa ula po ale o ngai ta to Land Cruiser pickup a fai wo we pa ula tavan le ala mo le lua fitu lima ono lima le rimless fulono la mo wata to pauna le masani na sio ia tala au mai pe afa pe e mo i taunga ta pauia a pauia lua le tolu sanga o faunga o le se senga na le ile mai si pau masan ia lewa tangi tato telefoni ta lofa tato vala au ta lofa lo ia sauno mai to hai la so le tembe ni sa ile o hai la sa ye ia o mela lo que sango po e fa si kau di foi de ka vale ia so ko do ia ang fa ka nga i lunga Land Cruiser ia io le mo Hilux o le Hilux e ala ku ta faksa ia o Hilux na fa ko lo sa ye ia Foi kau di na ngam ta ka ma ko ma i ma ngai ko fienge ka nga o so dunga o i ko kong ia o le ala lo fina ngalo tama le ala ba fi kau no ai lo ma ho pau i so ko lo o ke ko kau si ko kong o la me fai si le ko la ni de o ke aka ngai le mali ia o le ala lo me ki ngalo ai fai ngol ka vale si le ko la ya va wa ngai o ia ngai va ia ni ia ia o la tanga me fai ni me fai ni ka kai ko le ngo se ko kongo le mea fai nga tana na lu tolo Ta'avale e o e se to pa o ye ni va ficar o mo le ia le o le fa fonga tu vaonga o le fina ngalo stamalia o le Ta'avale le o le Hilux ia fai mai o le whaafita uli la ia i whai ngata o na alu o na ngai to tonu si o na whale tua i tonu o le Ta'avale o na ai o le maualunga ia po le asa so soani whaftai lava mo le whaafisiri mai ba lor so i fo manuia ni tai au good morning e wha malulu atu e a mata lo le rim po le saisor pa u se fulfitu ia o maualunga o na ia i stepu inisi o tato Hilux side steps e so soani a tili ia ai le o ia se soani mo le height po le ground clearance ona o Ta'avale lava ia four wheel drive e design lava mo le maualunga lea ai o le fautuanga o se fautuanga la tamai e soani atu tama ia mana ia va ai se tulanga vole le fatu ai silo matua ne faingo fiena al Ta'avale ai ala ngai e o lo tata se full fitu full wono sul fit sul valu le pau maualunga Ta'avale e maualunga ia sauno mai ele mo se fa ke po le fa ye di pa se me e fa fe mo ke ma ai ka ri ko kongo ai o fa ku se be nga nga me fa se na fa ku lo ko ma o so lo fa tai o le fa tai tai ngor tala e me foi o great po ye ya tanto tingi pusa e sina tingi pusa voi le tal fe ngai e tu lo mo tu ai le tai mi uma e fa malanga lo mo tu Ta'avale ia taunta pena e pese o ngai ai side steps inisio tato Ta'avale ia ai a fa pe maualunga pea ia ona se fautuanga lava ma le anga falo ia e mai ai sina a poloka polase me ono fa ngai e la ai le a o le tina pa me falo alo o ia o le kai la se o ma vai te king piriki king pusa e fo se unha ala ia e fa o ku fa kai kere o la o que mari pule ia ma mai kai pasa la dai va really aso ia so i fua esa o kala de sikoi esa o kala de sikoi ese ia konami eso ta unga tadi ai vaonga
Vai, ole. Mera nga lingo fa malo siona o si o lonto. O si ngolo mo ko. Ia se kamare rio wa ai le wala au mai. Pese asa va kale wala au mai. Ole ku yo le foi meskoi e kaul ga kale o vaonga. A ko a mai ka vale ka ole o ia fa ui fa si ke pu fa piko ka vale a vaonga. Ya, basalo ke di kaya lo le sia pisingisi nga. Ele va lo la ia. Ole na fa fo meta to tunu. O lea e maua ia pātu ta avale pe o na whaafonga mai o tau mawhai ia maonga ma ala ia sama wa ni tai tau whaamtatala atu. Ia ai lava se isi vaenga e fia mala malama ia ima manino ia tātou atunu. Ia wala au mai tātou leina ia e taluai ono tātou taimi. O mea lea ia lafo atu nea manoa a maonga ma wanita ma le ia sa ia unisi vaenga e toi whaamanatu pe o tātou atunu manu o laisa vai i tātou team lea o i se i toi tu tāsi atu al tātou vala au lea ia tālofa na lor se kua le fioma ia kiki lalo kala au whaamule mole ia sa unoa mai mole ia a festilia kua po le ale kau o pau se fulu lima pau su lima pau su fulu lima o le lua o lima mole ia dia la sau no atu ia vaonga mole la pa mole van ia dia la sau no atu wanita se Italian e lava i si tamalia lua o lima R15 talo fala fionga alo se fua mole ole ka ole pa po mo ole sai ole lua o lima su lima fa mole ala ka ole pa bo ka ia ole mawar tato pa ona ole taule ye lua sala uno sfulu o tato crosswind ia fa mole lua sala uno sfulu la fiona ole pa ona crosswind ile pa utas ia fa dai o fiona la numero ole fitu lua ono tasi lua se bala au mai ai ikulu ongo fitu lua ono tasi lua ikulu ongo kasi lua ia fa ia manuele aso fasi ko alo fa tai ia ole na e manatua tapunia le tato laina ia ona o le tato te mela foatu vaonga ia pla sau no nga fai u tato tunu ia matoi fa manatu ia lauto au nanga ai le fa mai na tato felo inga nei tai au fa fai tele mau ia fa fai atu tato paanga me se fa paanga tu e pi mo tato pokalame nei tai au na to fai lo atu lava tato official ai pe lo ta o tato showroom la renovate po la fa le lia tato service la ia lava isa malalo pito tua tato seio srai to tato mela e pakai tato ta vale tua le plaza ai ele container ina ia unale le ia tato team na seio te asia si mai e fai si fai ngata le pakai na ia e tam fai pe mo se me luma o le plaza te pakai e na sa val mai le fai tato tala o le telemato stocks la ia ta vale la mo le van le 15 sita la mo Hilux ia ma single cab Land Cruiser ma na ia tala au me si la fu ele fa ta loa si lo fa ta e ma le fu mo ste bonita usanga la we si la fiel tau ia lanu matula fa pena a pe lo ta o mato official administration the parts manistu lang mar finance o le yukai le no ta wa funga le ale ta we wa ni ta ia vai mia ale me ala vai tasi i na ile faina misi e nali nga ia tuna nga i molile i vai moso ia ete le tu o nga vale pe fa ita nga i faleolo a le tu tamata pe nga i mai tel market ia fe ne ina pe fa pe o mala o mia se to tonga se pa ta vale po se ma ia po o fit klong foi sau pili ia po nisi en corsi e sua ina il piton na mato salo il fambo en boy sta lo to ingal vai nga mun bulio ne ta usanga ia mai alta tonga lu to fo il vale o tato office il tato location le i savalalo fa sta tele moltato por galam o mato telefoni na pe ese me misil por galam o au o seios o lipa maunga fitu lua ono tastas o le parts wanita ale fitu lua ono tasilua ia masunga ala esa o tato service ma le peno fitu lua ono tasiva fa ma wane ta telefoni na fa ingo fia ina talia to na ngai lite bi fa ta o renovate to fa
whaftai tele maui mawai mo mato awanoa ni au manuia tele whai wala tātou watunu manu ato whaaloalo whaftai lo whaftai sau no le na ua whaafonga mai mo tātou watunu tātou whelo inga ia male company le Asco Motors ia le sunga ia vaonga whapea fo ia la yasa mawanita ia au tau mawhai e longo puia li il tātou watunu e tusa walatou au nanga tautua ma matawhai oi a wale tautua ina o oe Samoa. Se ia ulia le taimi masani le aso lulu al vai aso fou. Ai mo le taimi nei manu te le ina le nei aso ma lava singa ese o le awhiangai ma le tātou atunu. Unfortunately, access to safe drinking water is also a challenge. Also in Fiji, a constitutional motion filed by the lawyers for former Prime Minister Frank Bainimarama and former Police Commissioner Sitiveni Kiliho will be heard next month. Fiji Village reports Bainimarama and Kiliho appeared before Magistrate Jeremiah Savo on Monday. Devanesh Sharma, the lawyer for Bainimarama and Kiliho,